Sanibonani bafethu, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel. Awenza kanje, awulike i-video ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel. Ungaphinde-ke uciphe i-notification bell ukuze uthole ama-notification-ke uma kukhona-ke i-video esiyifakayo. Orlando Pirates versus AmaZulu FC khona-ke namhlanje ngo-3 ntambama-ke eMoses Mabhida Stadium. Njengamanje-ke bafethu ngizokulethela-ke i-starting lineup okuyisona-ke esesikhishwe i-Orlando Pirates-ke okuyisona-ke ezosebenzisa i-first 11-ke kuwona-ke lo mdlalo. Laphana-ke emapaleni sinaye-ke uSipho eChina, bese kuthi-ke ku-backline sinama-central back awu-2. Yokuqala uNkosinathi Sibisi, bese kuthi-ke esibili kube uMbekezeli TLB Mbokazi, then-ke laphana-ke i-right back kube uDiano Van Rooyen, bese kuthi-ke i-left back kube uDion Otto, then-ke laphana-ke esiswini sinama-central midfielder ayi-2. Yokuqala-ke uyena-ke laphana-ke uTalente Mbatha, bese kuthi-ke esibili kube uSimphiwe Selebe, bese kuthi-ke i-attacking midfielder kube uyena-ke uPatrick Tito Maswanganye, then-ke mase siyakhona-ke emapaleni sine-right winger laphana-ke uMohau Nkoda, bese kuthi-ke i-left winger kube uRelebohile Mofokeng, then-ke umuntu-ke esi-striker ngaye kube uShehu Fasa Mabasa, then-ke laphana-ke ebhentshini sino-goalkeeper uDladla kube uyena-ke laphana-ke uThapelo Xoki, uYanga Madiba, Siyabonga Dlozi, Azola Tshobeni, Thuso Moleleki, Karim Kimvidi, Senram Dancing, bese kuba uBoy Tumelo. Right, yobane like i-video usubscribe kuyona-ke i-channel. Sihlangabezane ngo-3 kuwona-ke umdlalo. Sifisa inhlanhla ye-Orlando Pirates ikwazi ukuthi-ke uqoqe u-3 point. Asiphinde sihlangabezane kwi-video elandelayo.